ake rā, ngai wi o te motu tēnei, ka mihi ake rā ki wā tātanei. Ki ngā kaihako tēnei wā tātanei rōpū, whakakanohi mai nei i a rā tēnei kura, o tira ko te kura tuarua, o te kāriti o Wainui Mata kātahi kua tūranga tira mai rā. I runga i wā tātanei papa tū, wai mihi kau atu ana ki a rātou. E kauia nei i a rā tēnei ngā kōrero, ngā whakaaro, te hunga rangatahi, e pēhi nei, e pēhi nei i a tātanei i tēnei wā kātika mihi kau atu ana ki tā tātanei rōpū, te kura Kapa Haka o te kura matua o Wainui o Mata tū rangatira tū maia tū wehi kei konei wa taku nei hoa a māka e hoa kia koe te tū a tēnei o ngā rōpū e hea pēhea rā kia koe e kara. E kira ko Wainui o Mata College, ko Wainui o Mata College. Ai, kare Ke koe mena ka tū i te kura rā. Tēnā koe bro, tēnā koe, ai, i a te wā, i tū, i eke ana rātou ki tērā taumata. Tērā taumata o te haka. Ko, a rātou nei kai ārahi, ko mātauranga mā, ka hangana ana ngā kaitautoko, te poi i a tātou nei tamariki moko whana. Mihi kau atu ana, ki ngā kai, mōhia mai rā koe e kara, he maha ngā tāngata o muri ake, e tautoko ana. Ko ngā parents. Ana, e pare i tēnei o nā huarahi mā rātou hoki. So, koena ki te kaupapa i tēnei wā. Ko ngā kapaka kura tuarua wairarapa ki te awa kairangi ara, ko te rōpū katahira i tū, ara ko te kapaka o te kura matua o Wainui Mata. Good to be here in Upper Hutt, Corey. Beautiful. Yeah, different venue to be our taumata kōrero for Kapa. The conditions, I feel for our kai haka, might be just a little bit chilly out in the wings there. Ahua makari. But, ko Upper Hutt tēnei. Ko ngā pai maunga o Rimutaka tēnā. And I did see the snowfalls on top of that. Yes. Oh, makari. So, no mai koutou mā ki te awa kairangi. Probably the first festival we've had outdoor for a little while, I think, too. No, tika tahau. Ai, tika tahau. Aha koe, tino a tāhua te whare whakaruru hau nei. It's cold. Ana. But e hara tērā i te take nui, ko te ka rongo mātou i te mahana i roto i ngā oro reka, ngā oro rangi, te reo korokoro tūi o tātanei kaihaka. E kainamu mai nei i a tātanei taringa, i a tātanei whatu manua. Nō reira mihi ana ki wā tātanei kaihaka. Our representative schools, good representation actually. That's what I really like about our competition this year, is that the schools represent. We've got some new schools. Our opening schools were... Of course, we had the Kohanga Rōpū open, which was a great kaupapa with our Kohanga Rōpū. Korowai Tipuna, whaimuri a rātou. And both, those two opening teams were very much strong teams. I think strong contenders in the competition. E harai ko te Rōpū whakangaho. Kāre anō. He rangatira te tū o ngā kura I tīmata mai i a tātenei rangi. Tika, my old college, in fact, te Korowai Tipuna, UHC. Ngai o? Yeah. Nera. Me te rōpū o te kapa haka o Kanihera. Pai ana rātou anō hoki e kara, te tū mai o te rā rōpū. Katahi ko mutatura ko Wainui Mata, te haikura o Wainui Mata. Tika ana te mihi atu kia rātou. Ka tika. Hō mai rei, they brought what's that fire? The fire. Yeah. Much needed fire. He pai noa te kite nai rōpū hau i nei o nā kaupapa, engari mō ngā rōpū kua kite mātou i atau. It's nice. It's a bit of familiarity, ne? Yeah. Nara mihi ana, he tino take tērā mā tātou mo te whakatipu ai ngā rōpū kei roto mai wā tātou takiwa. Mā te aha, mā kona ka eke rā pēr, toko toru ngā rōpū hei whakakanohi tēnei rohe. Because we've been really restricted in that we've only had few competition teams and then, toko rua pēr, only two teams would go represent us. So, pai tērā tāhuatanga kia hau e hoa. Tērā pēr, e pēr ana ki wā tātanei kai whakarite. They'll be very happy with the result, e hoa. I think so. That there's more different more kapa joining our teams. And it can only get better. Hey, tika. It can only get better. Well, certainly, even from a... when we think about K2, what is next? When we think about our pakeke groups, perhaps then now we're building more Kapa Haka. Perhaps then, our senior teams might be
feel the flow and effects. Yeah, and be that example, I suppose, for the ropu, up and coming ropu. Nā reira mihi kaua tuana kia koutou rā, mātakitaki mai rā i a tāta nei, mahi whakapāho, te rere mataora nei, kia koutou mai te awa kairangi ki uta, ki tai. Ki uta. Te awa ka aere. Ki uta, ki here taunga. Kai here taunga, kai rimu taka, kai apa hatu tunu tatou, ai pāho atu nei, nō reira, tātata nei, maringa nui, ko whai wāhi mai nei rā, koutou, te mātakitaki mai nā, te rongo mai rā, i wā tāta nei tamariki mokona, e whakapau wera, i runga i te papatū wai, i tēnei o Ngārangi, nō reira tēnei kamihi rā, kia koutou rā, ai, ko mātou e nei, ko māka tēnā. Tēnā koutou. Tēnā, me wave tonu rā koe ki te kāmera. Ana. Oh, kona, kia ora. All right. Ka huna au i a koe i opoko whiwhi e kana. I opoko whiwhi. Me huna hau ka tika. Well, tērā pe me haere mātou i te pauputanga o te rā, ko haere mai kia. So we're going to go over to lunch, ko te mai. If you need to, you can go back and check out who you've missed this morning as well. It's all on our Facebook page. Nā reira e ngai ue o te motu, ai, ka whakatātunu tatou mo te wā i tēnei, ko ki mai rā no tatou, ko ai tatou ne ropu te haere ki nei e kana. E ki rā ko te huatai katorika no Sacred Heart Care, te hiona ropu, e ki aku nei mōhio ko St. Bernard's hoki. Ka ana, tika tāhau. Whai muri mai a rātou ko te ropu ko Ngātahi. Ara, whaimiri a rātou te tira whakau. Ko tā tātou nei ropu, kam whakamutu atu rā i a tātou nei rangi nei, ko te ara whānui kora kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi. E hika mā, e karama, kaua haere tawhiti, kia mautu mai, kia eitatani mai, mo te roanga ake o tēnei rā, mo te ātā mera Kapa Haka kei Brewtown, o te rā ko WaiAwa tēnei, e mihi atu nei, e pūkanakana mai nei, e tukuna rā i te kupu whakamihi kia koutou. Tēnā koutou, katoa.